Iyi ni inkuru mpamo ku bantu bifuza kwiga ururimi rw'Ikidage by'umwihariko abari mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Uyu munsi ku itariki ya 4 Mutarama 2025 Der Sprachenhub German Language Academy yakoreraga mu mujyi wa Kigali yamaze kwibaruka ishami mu karere ka Huye aho babazaniye German Language Academy Huye Campus. Kuri ubu amasomo yamaze gutangira. Ku bantu biga mu gitondo no kwiga kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera ku isaha y'isa 2 n'igice kugeza ku isaha y'isa 5 n'igice. Abiga igicamunsi no guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera ku isaha y'isa 7 n'igice kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni mu gihe abiga nimugoroba nabo biga iminsi yose guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. No guhera ku isaha y'isa 11:30 kugeza ku isaha y'isa 2:30. Ni mu gihe abiga muri weekend bo biga kuwa gatandatu no ku cyumweru guhera ku isaha y'isa 2 n'igice kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni muze mwiga Ikidage mu byiciro bitandukanye birimo A1, A2, B1 na B2. Mu rwego rwo gutangira German Language Academy Huye tubaha ikaze tubafitiye igabanyabiciro cyangwa se ibizwe nka discount mu ndimi z'amahanga, aho abanyeshuri bashoje ayisumbuye ndetse n'abiga kaminuza bemerewe kwiga kuri discount. Ikaze wiyigira ururimi rw'Ikidage kuri make, vuba, neza kandi heza. German Language Academy Huye Campus dukorera ahazwi nko mu Cyarabu, ni mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye mu nyubako ya Arsenal Complex kuri etage ya 2. Duhamagare kuri 0790939824. Iyo nimero ushobora no kuyandikaho ubutumwa kuri WhatsApp. Ndabatsure mwese mukomeje gutega amatwi The Horizon TV. Nje basuza ndi Fabrice Mporana nayo. Uyu munsi ni munyemerere ngaruke kuri iki kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo nyakwa Perezida Paul Kagame akaba araganiriye n'igitangazamakuru bita CNN. Umunyamakuru yatangiye abazanya kwa Perezida Paul Kagame amubaza ati: "Ese ubu tuvugana ufite ingabo z'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo?" Nyakwa Perezida Paul Kagame amusubiza agira ati: "Ntago mbizi." Umunyamakuru aramubaza: "Ariko uri commander in chief wakagombye kuba ubizi." Perezida Paul Kagame aramusubiza ati: "Hari ibintu byinshi mba ntazi." Perezida Paul Kagame akomeza amubwira ati: "Iyo mbaza ati muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ikibazo kikureba, nyama nkwiye kurinda umutekano w'igihugu cyanjye 100%." Aho nari kugusubiza ati 100% rwose. Umunyamakuru yamubajije ati: "Ese ibi bintu murimo mubona bidashobora guteza umutekano muke mu karere?" Nyakwa Perezida Paul Kagame aramusubiza ati: "Sinekereza ko hari umuntu n'umwe ushaka intambara. Na Kisekedi ubwe ashobora kuba adashaka intambara, ahubwo bisa nkaho hari abamwoshya bamushuka yuko bazamufasha kurwana iyi ntambara, bigatuma yinangira akanga kuganira n'umutwe wa M23. Birumvikana yuko ko yatungaga South Africa, ingabo z'u Burundi ndetse n'abacashuro, kuko turabyibuka yuko South Africa ifite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo za SAMI DRC, ndetse n'u Burundi bukaba bufite ingabo zagiye gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23. Gusa ibintu byakomeje kuba bibi, kuko turabyibuka Perezida Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa aheruka kwandika ubutumwa kuri X asa nkaho humuriza abanyekongo ababwira yuko Kongo batazigira bareka kwitabara. Gusa umuvugizi wa Repubulika y'u Rwanda Yolande Makoro yamusubije agira ati: "Ni wowe ushaka kubuza Kisekedi kwinangira kuganira n'abaturage biwe, bigatuma ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidakemuka. Kandi nyamara abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafite ikibazo gikomeye cyane. South Africa ikomeje gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya n'abantu bashize bakoze jenoside yakorewe abatutsi umwaka wa 1994. Bityo ko Yolande Makoro yagaragarije Cyril Ramaphosa ko ingabo za South Africa zagiye gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwica abaturage bayo aribo ba M23. Bityo ko ngicyo arwanira ari inyungu ziwe, atari inyungu za South Africa ari zituma acukura amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agashyira mu mufuka we, ndetse hakaba bakomeje gupfa n'abasirikare benshi ba South Africa ku nyungu za Cyril Ramaphosa ku giti cyiwe."
Ibi bibaye nyuma y'uko South Africa iheruka gutangaza y'uko hari abasirikare bayo bagera kuri 12 bishwe n'umutwe wa M23. Gusa aya magambo Cyril Ramaphosa yatangaje nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaramunyomoje, amubwira yuko ku kiganiro bagiranye kuri telefone yemeye ko aba basirikare bishwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Gusa ikintu cyatunguranye ni uburyo uwo bita Cyril Ramaphosa yatangaje yuko aba basirikare bishwe n'umutwe wa M23. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba yarahise amunyomoza. Yakomeje amunyomoza no ku yandi magambo uwo bita Cyril Ramaphosa agaragaza yuko igisirikare cy'u Rwanda atari kinyamwuga ari inyeshyamba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamubwiye yuko igisirikare cy'u Rwanda ari igisirikare cy'ikinyamwuga, bityo ko akwiye kumenya ukuri kw'igisirikare cy'u Rwanda, akamenya yuko igisirikare cy'u Rwanda ari ikinyamwuga. Ibi bibaye nyuma y'uko Afurika y'Epfo ikomeje gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ubu tuvugana ikaba yarohereje ibitwaro byagiye gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23, ndetse akaba yarateye n'u Rwanda ubwoba avuga yuko azarushozaho intambara. Gusa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamubwiye ko niba yumva ari bwo buryo bwakemura ikibazo u Rwanda rwiteguye 100%. Ubu tuvugana umutwe wa M23 ukaba umaze kugera i Bukavu aho ushaka gufata ibice byaho. Gusa umutwe wa M23 ukaba umaze gutangaza yuko ugiye gutanga agahenge kugira ngo abakeneye ubutabazi babubone byihuse. Ibi yakoze birasa nkaho ari amayeri kugira ngo babashe kuba bafata uyu mujyi wa Bukavu biboroheye. Gusa ubwoba kuri MONUSCO butangiye kuba bwishi, kuko ubu tuvugana hari abatangiye kuva mu mujyi wa Bukavu berekeza mu Rwanda ariho bari guhungira, ndetse akaba arimo hingajemo ingabo za MONUSCO ndetse n'iza UN. Bikaba bivuga ko mu Rwanda ariho bari kubona inzira bagomba guhungiraho, gusa bakazahita bava berekeza muri Kongo bajya mu tundi duce, bakaba babona nta yindi nzira bacamo uretse kunyura mu Rwanda. South Africa ibi yatangaje yuko ishobora guteza intambara ku Rwanda. General Kayina Muhozi Rugaba, uyu ni umugaba w'umukuru w'ingabo za Uganda ndetse akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, yatangaje yuko umuntu wese uzahirahira agashoza intambara ku Rwanda nawe azabateye Uganda muri rusange. Bityo ko bigaragara yuko Kayina Muhozi Rugaba yararimo atangariza abantu bose bifuza gutera igihugu cy'u Rwanda ko nibaramuka bateye u Rwanda, Uganda nayo bazaba iteye, bityo ko izafasha u Rwanda. Birumvikana yuko yabwiraga South Africa, ingabo z'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko mu speech ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagiye agaragariza yuko azatera u Rwanda agafata Kigali. Perezida w'u Rwanda nyakubahwa Perezida Repubulika Paul Kagame akarara mu ishyamba. Ibi bibazo byagiye binabazwa nyakubahwa Perezida Repubulika Paul Kagame, kuko abantu benshi barabyibuka ubwo nyakubahwa Perezida Repubulika Paul Kagame yakoranaga ikiganiro n'itangazamakuru. Umunyamakuru wa radio na TV1 Gakuza Nkuriza Charles Kenisi yabajije nyakubahwa Perezida Repubulika Paul Kagame kuri aya magambo yakomeje atangazwa na Tshisekedi. Gusa nyakubahwa Perezida Repubulika Paul Kagame yamubwiye yuko iramuhumurije ndetse ahumuriza n'abanyarwanda muri rusange, aramubwira ati asinzire narangiza yicuye. Gusa mu yindi speech nyakubahwa Perezida Repubulika Paul Kagame yagiye agaragaza abwira abanyarwanda agira ati nimugakangwe n'ibitumbaraye, rimwe na rimwe biba birimo ubusa. Birumvikana yuko yagiye ahumuriza abanyarwanda, bumvikana yuko u Rwanda rwiteguye 100%. Nyakubahwa Perezida Repubulika Paul Kagame ntiyahwemye kugaragaza yuko ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikintu gituma kidakemuka ari Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bitewe n'abari kumwoshya, bigatuma ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidakemuka. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba ishinza u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ndetse no kubasahurira amabuye y'agaciro ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa u Rwanda rwagiye rubihakana ko rudafasha umutwe wa M23 ndetse rukanagaragaza yuko nta hantu ruhuriye nayo mabuye y'agaciro biba. Nyakubahwa Perezida Repubulika Paul Kagame yagiye agaragaza muri speech ziwe agira ati uwo mutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niba bukuboko watawukoresha ko n'abaturage babo bakennye nk'abanje hano. Birumvikana yuko nyakubahwa Perezida Repubulika Paul Kagame yagiye agaragariza yuko u Rwanda ntaho ruhuriye n'ibyo bintu. Ibi biri kuba nyuma yuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikwamba Wigina yanditse ibaruwa yandikira ikipe ya Arsenal ayisaba ko bahagarika amasezerano bafitanye n'u Rwanda.
tukaba dutegereje ikizavamo Arsenal, ikipe ya Arsenal izamusubiza, ndetse yandikiye n'ikipe ya Paris Saint-Germain ko bose bahagarika amasezerano bafitanye n'u Rwanda y'ubufatanye, dore ko aya makipe yombi yambara Visit Rwanda. Tukaba dutegereje aba bombi icyo bazabasubiza nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangiye kwiyegereza opposition z'u Rwanda, harimo aba RMC ya Kayumba Nyamwasa ndetse na FDLR, bo basanzwe banakurana byeruye baha intwaro mu bakabafasha no kurwanya intambara ya M23. Tukaba dutegereje ikizavamo muri iyo nyandiko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba yandikiye ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain, tukareba ikizavamo. Inyandiko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kuba nyinshi, kuko hari n'inyandiko nyinshi zagiye bandikira umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse na UN basaba yuko u Rwanda barufatira ibihano. Nizo nkuru nari mbazaniye. General Fabrice Muranayo ndabashimiye kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Iyi ni inkuru mpamo ku bantu bifuza kwiga ururimi rw'Ikidage, by'umwihariko abari mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Uyu munsi ku itariki ya 4 Mutarama 2025, Der Sprachenhub German Language Academy yakoreraga mu mujyi wa Kigali yamaze kwibaruka ishami mu karere ka Huye, aho babazaniye German Language Academy Huye Campus. Kuri ubu amasomo yamaze gutangira. Ku bantu biga mu gitondo no kwiga kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera ku isaha y'isa 2 n'igice kugeza ku isaha y'isa 5 n'igice. Abiga igicamunsi no guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera ku isaha y'isa 7 n'igice kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni mu gihe abiga nimugoroba nabo biga iminsi yose guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni guhera ku isaha y'isa 11:30 kugeza ku isaha y'isa 2:30. Ni mu gihe abiga muri weekend bo biga kuwa gatandatu no ku cyumweru guhera ku isaha y'isa 2 n'igice kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni muze mwiga Ikidage mu byiciro bitandukanye birimo A1, A2, B1 na B2. Mu rwego rwo gutangira German Language Academy Huye tubaha ikaze, tubafitiye igabanyabiciro cyangwa se ibizwe nka discount mu ndimi z'amahanga, aho abanyeshuri bashoje ayisumbuye ndetse n'abiga kaminuza bemerewe kwiga kuri discount. Ikaze wiyigira ururimi rw'Ikidage kuri make, vuba, neza kandi heza. German Language Academy Huye Campus dukorera ahazwi nko mu Cyarabu, ni mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye, mu nyubako ya Arsenal Complex kuri etage ya 2. Duhamagare kuri 0790139824. Iyo nimero ushobora no kuyandikaho ubutumwa kuri WhatsApp.